Nĩ gĩcagi gĩa Kangoya kaunti-ini ya Kiambu kuria family ya Milkah Njambi Kabiri marakunguyagira guciarwo gwake na gukinyia miaka igana rimwe igongona riria rirekinyitio ni aingi. Makiaria hindi ya igongona riri andu aria marekinyitie ni maugire ati urari mweke mwega wa kurora makinya maria Milkah anakinyukia muturire-ini wake makiria kuria mbeu njithi gutia akuru ao. Tukasema tutapanga hiyo kitu tusherekee shushu wetu ndio wale wengine pia wachukue mfano kama hii yetu. Milkah uria uraumagarĩtio ni arunawe ni atariirie uria ahotete gukorwo akiuma gikiro kimwe kia muturire wake nginyagia kiria kingi. Wanawake wote wa Kenya, wamama wote waige huu mfano mzuri wa mama ambaye yeye ameweza kulea watoto wake. Handu-ini ha Kameme TV, njĩtagwo Mwihaki wa Ndogo.